Selamlar, bugün biz propuz alamızdan videomuz bolgan, endi to'xtatdik. Tak bizde endi bir hafta bo'ldi top turan o'sha akkauntga. В общем, biz ko'p söylemey propuzdan futbolsini açtık, eng axırındağı. Mana kişilerim hazır degendey. Mana bormen bar, mana var. İyi bo'ldi. So'y var. Asla keremet emas edi akkauntim. В общем, Woodbox'ga kiremiz. Olsun magişki kupste yeman. Quvonatnem bar qo'yamaya. Okey, bismillah. Oy, almaznik kupon berdi dostlar. Bizde yaka оружие 6 var ekan. Biz Groza'na 10. Papotka'da түсірген болатынбыз, 10-чы. Осы шықты бірінгі аккаунтымда осында Колесо фортында емес, оружие джекпотта тұрған, бұл собада түсіріп алған едім 18-ші лаккиде. Ал бүгін бұны 10-чы лаккиде түсіргем. Так, золотой джекпот 180-ші лаккиде түсті золоттан. Так, көп сөйлемей осына ашатын баламыз. Мариш Груп, давай. Рубль обидо дейді. В общем, сендермен дуба арнаға тіркеліп кетіңіздер. Пока.